ya tafarira ya Industrial Park mwena wa Lukuyani gukune county ya Kakamega. Ruto no uri magaritio ni atongoria keri ali hamwe na nyabara wa Dudu ya minister Musalia Wycliffe Musalia Mudavadi neranire gutigirira ati ni anyitanira na county yoro hamwe na gitaro kiu gutigirira ati ni kiukiriria na ni gyakorwo ikiguneka na njira nene na tafarira itiganite cia thirikari gukirio uguo ni atogiritie arimi na njira nene akiuga ati kimera kiu kirahitukire ni megutigirira ati ni mawa bururi irio na njira iria yagirire kuona ati aingĩ ni mahũthĩrire fertilizer ya bei ya thĩ na yarikitie kunyagio ni thirikari ya President William Ruto Triza Wainaina notida kirumira ripoti yo na tuharĩria na njira ithiranĩte. Wa Jamhuri ya Daktari William Samoei Ruto. President Ruto niatirihete icera rĩake rĩa thikũ ithano ithũĩro rĩa bũrũri. Embe mũrimo yo gũkĩrĩ ũguo President Ruto niatarĩirie atĩ gĩtarũ gĩkĩ gĩtigũtigĩrĩrwo na thutha harĩ ũthii wa na mbere. Mimi nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya sehemu hii. Nimekuwa hapa tangu Ijumaa iliyopita na nimesema hii Kakamega pia tuijumuishe na kuiunganisha na Kenya ile ingine yote, tutembee pamoja. Niatarĩirie atĩ thirikari ina mweko wa kuongerera maciaro kũrĩ arĩmi. Mambo yetu ni matatu. Tunataka kutumia hii aggregation center kukusanya mazao yenu, kufanya value addition, kufanya agro processing, tuongete hata na manufacturing, ndio ile pesa mkulima kwa mazao yake anapata iongezeke. Onacokeirie arĩmi ngatho kumana na ũhũthĩri wa fertilizer ya bei ya thĩ. Mimi nawapongeza wakulima wa hapa Kakamega kwa sababu mumetumia mbolea nyingi sana kuzalisha chakula yenu hapa ambayo itatusaidia kufikisha Kenya. Neranĩire kũhũthĩra mũgũnda wa thirikari gũcerithia mbegũ makĩria. Tunapanga tuongeze mambo ya mbegu, kwa sababu mbegu tulitumia nyingi, sasa tunataka kuongeza na tutatumia hata shamba ya serikali kuzalisha mbegu zaidi, ndio tupate mbegu ambayo itatusaidia. Harĩ tabarĩra cia waki wa nyũmba, Ruto niatarĩirie atĩ na juzi nilikuja pia hapa kuanzisha mpango ya affordable housing. Ile watu walikuwa wanapigia makelele. Sasa hiyo affordable housing hapa Kakamega tumeanzisha the first 4,000 houses. Hiyo nyumba 4,000 tunahitaji vijana karibu 10,000 wa kufanya kazi pale. Vijana hapa Lugani, mko tayari kwa hiyo kibarua? Mko tayari? Mwena-inĩ wake Mudavadi nianyitĩte mbaru rĩendekithia rĩa president akiuga atĩ lazima tuanze kutafuta ajira kwa vijana wetu na ambazo zinafaa, zinastahili kwa wakulima wetu. Ngĩribotera Mũthingi TV njĩtagwo Triza Wainaina thegio muno ni riboti yo tugithi na mbere na ndeto kana riboti iria tugukwarĩrĩirie ni ate magana ma Kenya kumanagia mwena wa kana kumanagia county ya Malindi ni marokire kiharo-inĩ kia